Manganta ka din, Tina. Mabisi ka ron. Awan pa'y tinalutok, tawan mo tinted mo akwarta paggatang ko itimakmakan. Ha? Ay, just kakit de, Tina. Nagremedyo ka kumana, iti masita ka. Dinakman ka sarsarita? Tawan mo't lang sir Ben nga asawa. Anya tikilo na. Nalawag mo't nga tatinanggag mo. Diyak kayaton nga ulitin timbagak. Anya? Magabil ka doon! Sige! Padasam at pumanawak langan, Rico! Sige! Padasan nakakabilang tapanawan kan! Nagalas ti ugali makastari ko. Awan lang aruden ti may tultulong mo. Agbartek kapailaan. Tang, jak ngamin maliklikan dagiti babarkada. Langgong! Sana rason day ta. Nagsingpet ti asawam. Naggagat pa'y. Awan ti maibagak ken kuana. Apay, nagipulong ka di manen kada kayaw? Wen! Imbaga na kanya ti panangapam ken kuana, iti kalman. Kasano asa nagagpungtot, tatang? Sumangpeta nga awan apolos ti kanak iti balay may. Langgong! Kasano mat ngamen? Awan ti maigatang ni Tina iti makan, gapota awan mat it-ited mo, loko! Itatang Tagari ka pa ito, tapisin ka. Liklikam ngamen, dagiti barkadam. Imbes nga igatang mo iti arak, igatang mo iti kanan ti pamilyam. Di na may iti panagbiagyaw. Itiya mo, dagiti barkada malanggong. Ay, pare bay. Umutang agpailakin ka. Mano ti utangan, pare Rico? Kwa uray, 5 gasot lang, pare. Painumot ngamin dagiti bisita kasimbangput ijay balay may. Kastaya? Sige, pautangan ka. Ngam bayada madagos Wen, sada parikot deta, pare. Bayadak adagaw sa paman na madaan na kiti kwarta. Hawan gayam. Andaman ibagakan ka? Anya deta, pare. Ibagam laeng Awisan kanto inton bigat iti balay tigayem ko. Anya ngay taramitin tayo jay? Kasangay na ngamin. Ket aginom tayo. Ha? Taagpartida kano iti kalding ka Ay ket una pare. Mayatak iti day tangawis mo. Mayatak lao na Pimanaw manen ni Rico? Wuntatang, nagsapa nga inawis ni Ben dito'y balay. Muklatan, no sa dino ti papanandag iti duwa nga artek. Nalabit amapan manen agbartak dagijay nga aggayam. Ay, kinunampay. Gure ka, at doon sa mo't bisita yu iti kalman. Ay, wuntatang, babarkada mo't lang ni Rico. Ket, nangalaan namanen iti kwartang ingkatang na iti arak. Ay, jakman amoy iti dayja tao. Mas dawak nga rod, tada igatang na iti arak. Awan mo ti amo kapag sapulan na. Langgong na dya putot ko. No timaw tawidan na. Arak na ti amuna sangwan ngagmalmalim. Abay, di ka mabain iti asawam, loko. Tatang, anya ko mati magbayan na kiti. Sawak mo niya. Hapaw, nagsanger ka. Kanayon anabartek ka nga gawid. Ita, adapay larupam, nga umutang kanya kiti kwarta paggatang mo iti arak, kan sigarilyam, lokaw. Payadak tumot ladag, osta. Dinak man umay utang-utangan. Anya kumati pagbayad mo, katawan mo't trabahom? Ay, katadan tulad tatang. Uray puto nyo, tikunak. Ay, dagatidugan ti listaan ti utang ni Rico ditaw, Tina. Agsingira kaw. Ay, nana, jak ammo dagitang utang ni Rico. Iso ti singiran nyo, nana. Ay, namin adon adaras asing singirak ni Rico. Ngam ko na namot asika kano ti agigigam iti kwartaya. Iso asikan ti singiran. Anya? Nabayagan dagiti daddo mga utang na kanyak. Pasig a dagiti pay nginginaan apulutan tinalala na.
Hindi ka madanagan, nana. Kasaritak ni Rico, apaman ang makaawid ijabalay. No kasta, awan kan ka ti kwarta. Ay, awan, nana. Apag isulang ti kwartak nga igatang ko iti bitsin kan sardinas. Awan ig-iggamak adakkel a kwarta. Talaga ang mangibabain ka, Rico? At dagayam utang mo ijay tersena ni Nana Lina di tadaya. Apay, agsingsingir manayin. Wan, tidakas na. Siyak ti singiran na kadagiti utang mo. Ay kat binayatam ko man tanapan kamot lagi di tersena na. Ay na, dadaal ka din ti ulom. Apay, ado ti kwartata pagbayad ko itinagdakkel nga utang mo. Baybay ampay lang nagiti utang, tamabayadan taw. Yapo, kaano pala makabayad ka? Kat pulos mat nga awan ter aramidam. Sadot ka nga rod. Anya? Pudnumat! Napaklan ka asadot. Awan ter aramidam asabale. Agin inom kalatan iti ara. Tanagam ta pa nagsarsaritam tina. Luguban ka na eh. Ay, sana ka mabutan kan ka, Rico. Syakto, pati mang lugob kan ka. Tangsit ka. Ay, sana nga agang angaw, Rico. Kabalan ka nga isaplit no kayat ko. Isaplit ka no kunak, isaplit ka. Mawatam? Ha? Ay, nauyong nga rod ni Tin, ano kasta timbaganagan ka, pari Rico? Apay paray, ipalubos ko nga raud, asyak ti kabilin da dya babae. Syak pa'y ti lalaki ti pagtangan may. Iso asyak pa'y laeng ti masurot. Uwan mo ta pare, siga ti are. Un pare, syak ti are. Iso nga rod niya inasawak ni ti, natag-sirbi kanyak pare. Syak ki din tibut niya na. Never! Manang Tina, ada ka din ni Manong Rico? Apay aya. Umay ko kumasingiran ti utang na kanitatang ko. Anya? Adda utang ni Rico kanitatang mo. Wan manang, talugasot ka no. Itangamin nga aldaw ti imbaga ni Manong Rico, apanang singir mi kan kuana. Ay, pasensya kan Jane, ading ko. Nasa paarimor ni Rico, kadwanag ni Ben abarkada na. Ay, kasta ka di manang. Baliwak laangan ti umay dito balayaw. Ay, kwa. Sige. Kasaritak pa'y ni Rico, sakbay nga umay agbayad iti utang na kanitatang mo. Ay, bakay. No adda umay agsingir dito'y balay, ibagam nga awanak Ay, ibagak nga adda ka, Rico. Na, Di mo ilemangan ti utang mo. No adda kwartam, ingkakat agbayadan. awan nga rod ti pagbayad ko, Tina. Inka man kiti agrimedyo kininanang mo. Ta isupay laeng ti pagbayad ko. Ay, makamuka, Rico. Saan ko nga utang dagiti arak nga inututang mo? Tina, bakit agasawa ta? Tulungan na kumaga dagiti parikot ko. Apay, Rico. Imbagak aya nga ingka umutang iti arak. Siyak aya ti mamartek. Hindi bakit mo... Ay, dinakman awag-awagan iti bakit takabusor ka ita. Ha? Kasanaon, no agdarom dagiti nakautangak, bakit? Amumot lagayam ti agbutan. Ay, laglag kakit day. Makamukan iti biyag mo. No adagdarom, makamukan kunakmanan. Tang, dinakpay tulungan ni Tina. Anya ko mati may tulong na king ka. Kadagiti utang ko, tatang. Adong aminin to may agsingir iji balay may. Laglag? Utang mo? Ingkakat agpatulong iti asawam? Tatang. Di kan tupay mapakanida, laglag. Apay, makaamiris kan kadagiti madi nga aramid mo. Tatang mo. Di nakman kita niti kasta. Diyak amo no agbalyo ka pa iti nagmadi ka ugalim wino sa anil. Nasingputak mo ti kunak, tatang. Na, agdapin na rupam amang ibaga ti kasta. Anasingpat ka, ha? Kanayon ka anasangir, ha? Payod mo lang agat arak. Sa may isa, pasigmot nga utang ti gatang mo tin inuman. Kabain. Tang, pautangan da man kidi iti pagbayad ko kadag iti utang ko. Pautangan ka tubay lakit dugol. Awan di may pautang ko.
Kasano nga iti utang mo kanyak, pare Rico? Bayadak to pare. Kasapulak itan ti kwarta. Naskan nga ikatangak iti agas di putot ko masakit. Pare. Sigamat, pare Rico. Saritaan ta, bayada madagos ti utang mo kanyak. Ita, awan mo't ga may bayad mo. Pasensya kan pare. Talagang awan pa ilang pagbayad ko ita. Nawan ti pagbayad mo kanyak. Tilangan cellphone mo ti pagbayad mo. Ay, sana pare. Limagasot laang ti utang ko kin ka. 1,000 na surok ti balor ti cellphone ko pare. Ay malugi ak mo na. Pare, talaga ka sa pulak ti kwarta ita. Iso aday ta cellphone mo ti pagbayad mo. Makapungtot kan samatan pare. Jak bumdeng amang kabil kan kano di nakbayadan ita. Pare, pangasem. Talagang amin. Dinarog na mo pare bahin. Saan lang aday ta ti aramidak kan kano di nakbayadan ita. Luguban ka. Mismo pa yan, agayam mo tinakakontram, Rico. Agnakam kan, kat inkabayadan ti limagasot nga utang mo kan kuana. Mapanak agremedyo baka makambo di tana. Agyaman ka, tadi nakalinuguban ni Ben. Ay, nagbanag ti bagiday dya tao. Idin to tasika kat nagrapis ka. Mapanak agpagpakaasikin ni tatang. Taisopay laeng ti agbayad iti utang kaw. Wag, ay kasta taramidak bakit? Ngala, inkabayadan ti utang mo kini Ben. Ngem daytoy ti tandaanam. Pulos adi kanton umut utang kenkwana. Wen, tang. Agsapul ka meten ti panggedam. Tapno ada mayawat mo akwarta iti asawam. Awan mo't masapulag ka pang gedantang. Laglag kakit dia. Jak pa'y nakita na pan ka nagsapul iti trabahom luko. Ay kat mapanak tuak. Mapanak to tarupam. Sadot ka na paglan. Nakababain ka kadag iti katugangam. Imbes kuma nga biyagam ti asawam saan? Isugit din ti mang biyaging ka. Mapan makilablaba. Para iti pamilyayo. Kat saan nga umdas day ta masapsapulan na panunutom ko ma? Iso nga agsalo kag kamot Damag kaw ang nagbayad kan iti utang mo kin ni Ben abarkadam, Rico. Agbayad ka matan kanya ka. Awan pa'y pagbayad ko nana. Pasensya kayo. Ay, na yan. Nalugi akaw nga po itinagdakkel nga utang mo kanya. Nana. Umayak ko umutang iti inumag nga arak. Nagpuskol mo tan tirupam, Rico. Saan ka lang arudan ang makabayad iti utang mo? O may kamanan umutang? Ay kat sigurado ang mabayada ko ninton sumunong aldaw, nana. Apay, adan pagbayad mo? Ay, nana. Inawagan nagtekabsat ka nga day Hong Kong. Ipatuludan na ka no iti kwarta kahit. Saan pa'y matlagaya pa sigurado nga ikan na ka? Apean na ko namti kastanana. Kanaw ko namot itay. Di saan pa'y asiguradaw? Ay, sigurado nana. Promise. Bayadak na gito utang kaw. Iso pautangan nagpay. Apay ang nabartag ka man na nasimang pat. Kulak man no saan kan aginom iti arak. Dahito yung tibiyag ko. Ikaw man kinita ako. Mabagay. Jak maligligan ti aginom iti arak. Ay no! Talaga saan kan agnaknakam? Nangalaman na niting gatang mo iti arak. Saan ko ginatang ti arak? Bakit? Inutang ko? Anya? Imutang ka manen? Win. Napanak imutang iti tersena. Matayak lagi din awan arak ti bagay. Babain akon ka ni Jane. Abay mananda dya, Jane? Saan ka pa'y matgaya man nakabayad iti utang mo kan kuana?
Excuse me, correction. Saan ani Jane ti nakautak bakit no di ka ti amana? Ay, uray pay! Nada kwartam, ingkag bayaden, mawatam! Kabsat, pasensya ka na niya. Awan ti amo kiti ibagbaga ni Rico, ngagpatulod ti kabsat na nga adda ijay Hong Kong. Kinapudno na, nabayagan asan kay mawag ti anak ko nga dasadyay. Ay, awan man nga ruden Apay, kabsat. Ay, linastugan nakmanin ni Rico. Nagparbaw nga ipauitan ti kabsat na iti kwarta. Ay, sos Mariusip talagang awan, nasayat nga aramid da nga anak ko. Ayan, dayjay nga anak mo, kabsat. Ay, diyak ka mo, no naturtong na. Itay payagsa pa, anapalabas ko balay. Ikak, iti ultimatum na. No saan payla ang ama kabayad, idarom kaun ijay barangay house. Maritina, napanan ni Pare Rico. Ay, Jack mo, Ben. Apay aya. Adda ko mapangawisakan ko, ana. Ben, adda ko maipakpakaasikan ka. Ha? Anya dayta? Ibagam lang, barang makatulong ak. Barkadam ti asawak. Pangaasim man, tadi mon isurot amapan aginom iti arak. Tama nga no makautang manen. Ha? Kas kuma iti naramid na ken ka. Nagbayag asaan na nakabayad, aging gaan na danog mo. Pasensyakan mare. Talagang kami nakasapulak ti kwarta iti daydiagon daway. Iso akapilitan na singirak. Nagsaritaan mi ngami na bayadan na adagos ti utang na. Hanggang di matagbaybayad. Talaga parikot ko day dya tao. Makapasuron na talaga! Diyak kaya ti panagsasaom tina. Ibabay nakitan ka na kiti babarkatak asakit na laing umutang. Kat agpay sumat! Sigaw pa yun ti adaganas na ngagpungtot? Ay, durbad ka talaga! Aglab-labos ka na. Durbab ko ng gilin ganyan. Ay! Lumaban ka! Tinungpanak! Kaya't mo na yun nagpwede parang tong pakingga, ha? Kaya na! Di ko na mga takot di ka tutupan, Lumabagan. Kayat mo! Agabo ka! Sige! Agabo talangan! Just kika! Stop! Apa day talangam, ha? Limbong boy magtamatam. Apay adi ka makatagaray? Apay alimitem tamatam ko na aklo ko. Dinanog ni Tina, tatang. Very good! Anya? Diyak ka ba ilan ni bakit ko tang? Nagpigsat idanog na. Kaslabok singiro. Ay, kaslabok singiro kurang paikit dia. Dua ko maamatam tilimitem lokaw. Ay, dumanon tong agriri kayo anakarkaro itasawam. Amangan no isina nakapay loko kapoy ti kinaartek mo. Ni tatang mat. Ay, kas ko na tayo pagsasawan niya, ha? Tinalabas ag tinagadakes, ha? Kas talatibiyag, dagiti mamarte. Iso nga agbaliw ka kit din, agbaliw ka pa'y. Ay, tang, ay nadyak lang pagarop. Ay, nakabailan gayam ni Tina, ti makigabaw. Loko? Nagpigsa tang, ay nadyak makakunail, iti rabe, ay. Ganabam! Binagkal na kapay kuma. Tatang mo. Amo, kanapigsa, ha? Da kumpleto ti wat-wat na, sa nakasken ka. Aday talang mang bek-bekkal ti butilya ti paglayam, loko. Ni tatangay. Agyaman kakit dia.
Tadi nakabinag ka laging gat nagtulakak ka. Oh. Iso nga gyaman ka, ha? Taday talaang tinaramid nakin ka ni Tina. Bakay, nakaluto ka niti pangaldawan ta? Naa. Apay akas ti tono, wano tinor ti saritam Rico. Ha? Aging sisingpot ka laang samad. Ay, isa anak nga aging sisingpot. Bakit? Sigod ana singpot, ha? Awan pa'y tinailuto. Tawan ti bagas. Ay, kastaya. Wan. Uray ti masida. Awan ti mailuto. Kuhan, kasta nga rod. Bakit? Awan pa rikot. Mapanag agrimidyaw. Mapan ka manan umutang? Ay, saan mat? Bakit? Ijay balay datatang ko ti papanak. Ay, isa pala kumata at damakan kan mabulod ang mailuto ijay. Ijayan ti papanak, bakit? I love you. Nasaya at nagsabat ta dito'y paraangan, Rika. Nana. Ibagakin ka nagapuak ijay barangay haul. Indarumkan kin ni kapitan. Urayam laang nga, inti may patulod asumon kin ka. Anya? Dakula, inti utang mo kanyak, Rikaw. Imbagak amin kin ni kapitan, ti kabulas tugam kanyak. Ibagampay nga da sumangpet a kwartan, ngam awan mo't gayam. Nana. Isanod yaw jay darumyo kanyak ta agrimidyo iti pagbayad ko. Yawanag, saanan amay babaway. Nalpasan anak kisarita akin ni kapitan. Tirumbang paikitikan ka, kat may balaw. Saan kumaala na? Ay, agrimidyo account. Ay, naladawon ti amain. Agsagana ka kitday. Tano saan na masulbar day ti aparikot na? Paibalod kan. Talaga nga ramidat ti kasta, Rico. Titan gagayem, tinaggibusan, ti pakasaritaan tayo ita, anaadaw iti pagsasao ako nana. Tinalabes, agtinag adakes. Tampok ditoy, programa tayo. Kastalatibyan! Wungerli anak, bayam ta igatangan kanto iti baro a cellphone mo. Kayat ko tay touchscreen nanang. Daytay ngay agbalor iti innam aribo. Ha? Nagninamatan? Basta, kayat ko day jay. Kas jay ngamin ti cellphone tay ka-eskwela ak. Iso akayat ko mat ati kas jay. Ala, bayam ta igatangan ka. Duwatan to ang mapan gumatang, anak ko. Wen bakit? Bayam to umutang ak edi opisina mi. Manumot lang nga itiin na maribo. Nasaya at nga rod lakay. Maragsakan lakit di ti anak ta. Una, kakaiso ng anak ta, di ipayta amin na kayat na. Rumbang laeng. Ala nga rod, mangirimedyo ka iti igatang ta iti cellphone ni Gerle nga anak ta. Imbag ka pa'y ta amin akayat ti anak mo kat ipapaay mo. Ay, kasta kami iti anak me, Delia. Amin akayat na, kat ited may. Kapatag may salakat nga rod nga anak. Ngamadimat ti kasta, Emily. Anya ko mati-madi iti dayta? No siya, jak ipalubos nga amin akayat dagiti anak me, kat itulok me. Narigat ti kasta, nang rona pa, tanakurapay laang ti adda pa nagbiag me. No para kada kami mat nga agasawa, oray saan mi akabaulan, ikarigatan mi laktaa. Sabagay ngam sabali mat ti panirigan mi nga agasawa. No adda, ipaay may. Ngam no awan, saan mi apilitan, apaaddaon. Ay, no da kami iti asawak akit, ipaay mi amin akayat ti anak may, taipat patag mi launay. Mabalintamot nga igatangan dagiti anak ta iti nangina cellphone, bakit? Ngem saan mat ngamin nga importante dayta? Ti kwarta nga igatang ta iti nangina cellphone, ornungon talangan iti bangko, para iti panagadaldan to iti kolehiyo. Alakay, dayta ti kasayaatan nga aramidan ta.
Nanang, tatang, mabalin ka di nga gatangan dakmat iti laptop. Anya? Alamat na. Dagiti ka adalak, at ada laptop da. Siyak lati awan. Adamot laptop tayo diti balaya. Saan Ti kayat ko, daytay talaga ako kwak. Sana mabalin ti kasta. Adda laptop diti balay. Iso ti usaram. Apay, sandak ka di nga ipatpatag. Junjun anak, ipatpatagda kayo kini Cherry akabsat mo. Ngam saan amabalin nga amin akayat yukat ipaay may. Nang runa pa no saan mat nga importante. San mo nga ipilit ti kayat mo, Junjun? Tauray agan ano ka. Sanda ka nga ikatangan iti laptop, mawatam. Nyamat ton. Ni. Nana. Kita ta masurunan. Ala, bayam lata. Amin akayat di anak mi kat itod may. Ngam balasang kau, saan anasaya at nga amin akayat jay balasang yaw kat itod yaw. Kastala ti biyag anana. Ipatpatag mi nga rod jay anak mi, di itod mi amin akayat na. Ngam kasanod nga no adda di yung maitag. Maitad mi amin nana. Aya. Kakaiso na nga rod nga anak mi. Di ipay mi amin akayat na. Laglagi pam dayto nga ibagak balasang kao. Saan nga amin akalikaguman ti anak ket ipaay. Taamangan no agparikot kanto iti udina. Anya? Wen balasang ko. Maday no irwam mo ta anak mo. Nga uray saan nga importante ket ipaay mulat ta. Ano da kayo Ngam na da kami, ipaay mi ata ipatpatag mi launa di anak may. Ngala, yagyukit dahin tayo gatang agatas, ta agawid akon. Sige, mapitlaang ta isupot ko tigat gatangam. Ay, masurunak iti dayjay abakit suleng. Anyamod dayjay abakit. Kaslaki din isursurunak iti rumbang aramidak. Apay aya? Kuna nakit din asaan anasaya at aramidan ta iti anak ta, nga amin akayat na katipay ta. Kastala ti biyag bakit? Anya, kastala ti biyag? Umapal da ngamin. Kastala ti biyag. Adda dagiti umapal. Wan nga taa. Umapal dagita atat tao. Iso akasta ti ibagbagada kanyak. Ta iso da nga nain, kat di da pa'y maigatangan dagiti anak da iti pakaragsakan da. Iso abayam dagita nga agsaw-saw dita. Taawan tinasaya nga ipaaidakan ka. Masurunak ki balay, Lola. Apay. Anya ti pakalidayam unay, apok. Pasanumat ngamin. Katsanda ka may gatangan dananang kentatang iti laptop. Laptop? Lola. Anya ngay dayta a laptop. Anwam aya. Usara ka. Ay, Lola. Ang mga namabalindak nga igatangan iti laptop. Ha? Apay nga katawa ka na. Ay, ina, ay, apok. Manumot lang nga iti pensyon ko, iti binulan. Apay, sagmamano ay iti laptop. Adda ka di sa nga ribaw. Anya? Ay, apok. No nasursurok ngam sa nga ribaw ti balor ti laptop nga ibagbagam. Jak magatang Anya? Nilula may tangawon nakpay. Apok, nalabit asaan anasaya at para ken kadayta a laptop. Isu adida kay gatangan dananang mau. Apay ngamin nululipaplaan ti ipagatang mau. Anya? Ay nadilya, sa anak abilay kada Emily nga agasawa. Agasaw, uray makautang dan. Basta maitid dati kayat jay anak da. Ngam siya, sa anak akas na kadagiti anak ko, nana. Ay, uray siya ka. Saan mo't a practical tikastan? Uray ingka umutang ditan, basta magatang mau, di kayat ti anak mau. Pudnot ako nam, nana. Saan akin na practical tikasta? Kuna na, nga ipatpatag na kanaw, jay anak da.
Iso nga amin akayat na kat ipaayda nga agasawa. Amin tayo kat ipatpatid tayo dagiti anak tayo. Ngam di namot kayat asawan nga amin akayat da kat matungpal. Iso mat. Naa? Siya gayam ti pagsarsaritaan yaw? Chismosa kayaw? Ha, nay, saan Emily? Wa Emily? Oho! Apalandak laeng, iso ti kunayaw. Sa bagay, kastala ti biyag Adda dagiti naapal, akas kada kayaw. Tanya nga'y kat di yung amin kabailan nga ipaay dagiti kasapulan ti anak yaw. Ay, nabalasang kau. Kabailan may no kayat may. Woo! Si kapay abakbakutan ti mangisis-chismis kanya. Ha? Manipot ita. Saan ako nagumatgatang dito istur mo? Ha? Che, di ta kayo manlangan. Anya. Ay, anyan tikas jay apanunaw. Mangarod na. Ala, ikandak man langan itikat gatang tagawid akong. Amang ano agsubli ni Emily. Apaan na ta. Sigay, ikang kangarudang. Adoy. Inggatangan ka iti tablet mo. Tapno di ka umapapal kadag iti kaadalam. Wow! Nagpintasin tatang! Para kun ka dayta anak. Imbaglaangan ata adda kwarta ni tatang mo, kat iso ti inggatang na iti dayta. Adamanan nga rod apalan dagiti gagayim ko Ngamin, kompleto ti gamit ko. Idin to tayo suda kat saan? Basta ewanam dagiti gamit mo, anak. Tatang! Ipaay mi amin akayat mo, anak. Kaputa ipat patagda kalaunay. Ay na, agyaman nanang. Tatang, yes! Ay, winggayam. Diyak kayatan to'y bag ko. Igatangan dakman iti sa bale. O sige, dahi talaga ayam. Igatangan ka Dahi to'y napintas anak ko, di ka agdanag, ta igatangan ka. Uray sandal kan rubber shoes mo, igatangan ka. Imbag ka pa'y, girlie. Nagpipintas dagiti gamit mo. Day tabag mo, nagpintas. Kabarbaro manin. Kastala tibiyag ka. Amin akayat ko. Ipaayda na ng kantatang ko. Aya? Saan da ngamin akas ka da ng kantatang mo nga imot? Saan nga imot da na ng kantatang ko? Ipapaayda mo di ka sa pulan miya. Wala. Ngamsaan nga amin. Kita ang mandita sapatos mo. Daanan, Sana balin tamabalin pa'y ngausaran. Kan nalagdalat ta. Ngam siya. Nagpintas ti sapatos ko. Ado ngamin ti kwartayo. Iso ang magatan nyo ti amin na kayat yo. Wala, kastala ti biyang ka. No adda kwartam, magatang mo ti kayat mo. Ngam no awan mat kwartam, kukwam laang ti umapapal. Anya? Ay sige Tainak pa'y agmerienda di ta kantin. Ado ti kwarta kita. Iso nga agmerienda ang iti pasig anangina. Nanang, igatangan dakman iti sabali manin a laptop. Ngamin, nakitak tay laptop tay kaadalak. Napimpintas ngam tay laptop ko. Sige mo tin ananang. Diyak kayatan tay laptop ko. Igatangan dak iti baro. Tekas iti laptop jay kadala. Anya? Kita agto atan adu ti utang ni tatang mo, iti pagtrabahuan na. Kat, agbaybayad payla ang aging gaita. O di umutang manan, tapno aday gatang na iti laptop ko. Ay na bakit? Tawanan ti pagutangak. Agbayad tayo pa sakbay ang makautangak manan. Kasanon ti ibagbaga ni girlie a laptop na. Kaya't natin na pimpintas a laptop. O di ilakom jay laptop na. Taiso ti igatang mo iti sabali. Anya? Basta, kaya't ka ti baro a laptop nanang. Awan mo't nga rod ti mayat agumatang iti laptop mo. Sobramot abarat ti tawar da. Agasam tagatangan dakiti iti 4,000 laan. Ay basta, igatangan nak iti baro a laptop. Wen ngem orayom tasaan analaka ti kwarta. Adu ti utang ni tatang mon. Basta, igatangan dak iti laptop. Ket ti kayat ko,
addan into next week. Anya? Ay nalakay, awan pa'y laang ni Gerle. Anya ti orasan, ay madanagan ako. Amang ano at damat na patag ngay naramid day di pagadalan da. Sana marabrabyan day jay. Amang ano nagpauyula ka ay. Kaputa dita pa'y laang nagatang tilaptap na nga ipagpagatang na. Anya? Anya? Di pa'y nagaw-awid ti anak yaw. Anya ti orasan. Alas 10 iti rabiin Agpada kami kini Edmond Arimwar. Tasapulan mi ni Gerle. Nainap na pananan nga ay. Iso adim magasak diti ayan nyo nanasuling. Tama nga no adda ditoy. Ay awan mo't balasang ka. Ay apay adiyo awagan iti cellphone na. Awan ti sumungsong bat. Anya? Ay, nakaya parbangonan nga mawan pa'y ni Gerle. At datex na idirabi. Ngam di kan rining pay. Tamo ka na bambanog ka ng sapsapol kan kwa na. Kahit anya ti kunana. Saan ka nwa sumangsang pay? Aging ga adita magatang tilaptap na. Anya? Alaing kayo iti ayan na. Tanarigatan no di agaw-awid balasang ka. Awan nga rod nana. Ay, hanyamot tanday jay nga anak mi. Saan mila matong paladagos ti kayat na agtalaw matan? Iso daytan tay kunak iday balasang kaw. Saan nga amin akalikaguman ti anak? Ket ipaay. Taamangan no agparikot kanto iti udi na. Nana. Oh, di husto ti kunak. Awan nga rod nana. Husto ka. Italang ang makitak ti kinapudno day tangay bagbagayo iday. Kastala ti biyag balasang ko. Sa kanto la makaamirais no agparikot kan. Ay katala ingkayawid ya anak yaw. Tamangan no anya pa'y ti mapasama kan kwa na. Narigatan. Wan nana. Ay na. Pinagdandanag na katalaga day jay nga anak may. Ay ngam saanin ang mabalin ti kasta nga aramid na. Kan, uray na kami nga gasawa. Nas ka na baliwan mi matan ti wagas may. Madigayam no panoynoyan mi amin ti kayat ti anak may. Ditan gagayam tinaggibusan ti pakasaritaan tayo ita, anaadaw iti pagsasao ako nana. Saan nga amin akalikaguman ti anak ket ipaay, tamangan no agparikot kanto iti udi na. Tampok ditoy, programa tayo. Kastala ti biyag! Mangan kayo ngam diyo pa'y amo nga inawan ti panganan nyo. Mabambanugak nga agtrab-trabango dito'y balay. Ay na, Mayla. May gid-gidan man ang tanggiwat mo nga agtrabaho sa mardan ka man. Hay, dinak man pagsardangan. Taiso ti wagas ko nga agtrabaho kadagi ti warayo. Mabali mo mati agtrabaho ana ulima ka. Mala, tulungan dak nga rod nga agtrabaho dito'y balay. Taisardang ko tingiwat ang iwat. Kasano tulungan ka, nagadwa trabaho kiyabang kag. Nilangan Kristing anak mo, di baon mo. Hay! Saan ang mapangnamnamaan da aputot mo? Kanayon nga awan dito'y balay. Isardeng mo tangiwat mo na nagsakitin tinapay ko, dumdumag. Ay di ka man kundi sa odita. Ano samting iwat ko, tasyak tinasawam. Susapo, nakit eh. Adda ko masabali alalaki apaki asawaak. Ngam ginundawayan nak, idinaginumtay ti arak. Oh, apa yang minum ka? Ay na, di mo lagi pun tinapalabas na nalpasayon. Ang pagsumat na giti bagbagak. Iso nga ano samting iwat ko, teroy! Ala, gatanga man dagito'y abang banglaw donata. Adamot lotion dito'y akabarbarong. Uray daytoy may sa abang banglulang tigatangag ka manang Mayla. Daytoy ngay lotion. Inton maminsanan manang kurang ti kwarta. San aparikot dayta? Mabalin mo't nga utang. Mabayadam to ano sumangpet di anak mo amang banggad iti Manila. Sige nga rod manang. Utangag to'y may sa lotion. Ay, parikot at talaga ni Mayla nga asawak na na. Apay manan ayah. Talaga di na malapdan tayong iwat na. Naglabid. Kinapudno na. Jakmet kayat idi ni Mayla. Gaputan nala ay ngagsaw.
Tunggalag sabat kamay, kasarsarita na. Ay, agdodo madagiti bagbagana. Sabagay, may bagay king kuha natin panaglako na iti bangbanglo kas kadalusyon. Nalaing agsilstok. Wan, agpaisoan nagagat ti asawam. Ngam ti parikaut, maigid danting iwat nang agtrabaho. Anya nga tati aramidik kaya, tatno sumarting tinakaro pa nagngiwat na. Ay na, tilaang makunak anak kau. Pumanaw ka ni Jibalayaw, nurugyan ng tagsaw. Kasta ter aramidik, ngaminto nagsublia ki Jabalay, tanak ba na nakarkaro no apay a pinanawa? Apay, anya ti gagaraam dito'y balay may mando? Saan ako? Ay, amo ko, no anya ti bagam. Umay ka umutang iti kwarta. Gusto ka, may lang. Awan ngamin may gatang miti masida. Kasimot dagiti anak ko. Ay, awan bibiyang ko, no awan ti ipalamot mo kadagiti anak mo. Apay, awanin ay ti pagsapulam ita. Nalpasan na di kontrata mi abalay. Iso nga awan ti pagtrabahuak ita, akas masaon. Agawid kan, taawan ti maipautang ko kan ka kwarta. Agawid kan, mandaw. Ay, Mando, pasensya mo ti asawa ka. Nalay nga talaga sumauday ya. Parikot ko ngamin ti paggatang iti makan. Uno anya pa'y apakasapulan iti balay. No, adala ko makortak, siya akong timang pautangkin ka. Sa nabalin ti Roy. Umasidagak pa lang kanina nabas ka di talaod. Barang nga da ipautang na. Wan kayam. Saan ka di nga day jabrod ni bakat mo? Wan. Masakit ni bakat ko jabrod. May sabulan na asa na nagipatulod iti kwarta. Ay, naira na apay mo't nga awan panggadak ita. Ay, kastala ti biyag, gayam. Ano sa mati adda biyag? Una na. Ano san ti biyag anak kurapay? Kastala ti biyag, pare. Nakitak mat akasarsaritam ni Mando ije paraangan itay, teroy. Saksamat ti pagsarsaritaan niya. Bagtamom. Di ka man lang pinautangan di tao. Nakakasidag itanak na ngawan ti kanunda, itangal daw. Kunakon kat asyak tinagsarsaritaan niya. Agpada kayo alaglag. Nagalasan na itang ibagbagang bakit laglag ko namkit day. Katagpay sumat. Apay ko mga ipautang ko ti kwarta kat nagrigrigatak. Ha? Basit mo't lang ti utangan na. Basol matlaang ni bakit na nga day abroad. Tasaan nga agpaw iti kwartada. Masakit ka nung arod ni bakit na isuasa na makaipaw iti kwartada. Adula amin. No. Gusto daytan nga ibagbagam. Saan nga iso ti pagsaritaan ta? Unay ka na ya bakit. Ay, dinakman awagan iti bakit. Tasaanak pa'y abakit. Nyan? Ayun gayam. Ibaon ka man kitdek. Ung tanak sana kibaon. Pangibaon ng kanyak. Amumot mapanak kijitalon. Ingka man singiran ni Donata iti utang na kanyak. Anya, nagpautang ka kini Donata? Idinto tasan mo pinautangan ni Mando? Lotion, timpautang ko kankwana. Iso nga ingka singiran. Sakti agsingir? Katun Nakitak nga minkat asim mangputan di anak na amang manggad iti Manila. Iso apat yak nga dan pagbayad da di Donata. Ay, una yan. Kundi patarimaan ka iti kusina, awan mat kwarta. Sikamat gayam may la. Nangalaam nga iti kwarta ngayong gatang mo iti materyales. Inutang ma. Saan ko nga inutang? May la. Nagipatulodan iti kwarta ni bagat ko? Ha? Dagal mo tinay patulod na kwarta. Iso matariman mo tanti kusina may. Ay, kasta ka day. Ay, sige, agawid nga rudan. Lumabasak lang iti arubayan niya. May la. Ada mamerienda dito balay. Mabit lang tay kang ka. Ay, sa anak nga graraman iti merienda. Hukom lang. Talaga man nanaon ni Mayla. Nagsakit tila payag ko. Dumungag kan ko na. Anya ngay. Nabainang ka ta adan kwarta ni Mando. Apay ko maamabain anak ngay.
Ay, nateroy, puutom to'y kunak. Umay tumanin umutang dayja iti kwarta inton maibusan. Ay, uray umutang ni Mando, ta di mo magpautangan. Ay nan, siyak man kiti kami ti kwarta. Ay, may saka may. Pangaramatang nga iti kwarta. Kumata nga kiti abono. Nas ka na, may kati abono dagiti pagay. Oh, agdalos ka pa'y dito'y balay. Sakbay nga ikan ka iti paggatang mo iti abunaw. Oh, anya, agdalos ka. Nagado, awara. Anya? Ay, amuyo, kaaruba. Naglaing nga umutang ni Donata. Awan mo ti pagbayad na. Kasta aya? May salaang alosyo, di na pa'y mabayadan. Ay, kirmat, ababae. Ay, bayla. Anya man ang tisasawam kadagiti kaaruba, ah. Ay, nananang, ibagbagaklaan asaan nga agbaybayad ni Donata iti utang na kanya. Ay, amangan no awan pa'y pagbayad na, ah. Oh, imposible. Nagka po itay dito tersena. Nagado ti ginatgatang na amakmakan. Ay, mayla, agawid kan. Or-orayan na kaniteroy nga asawam. Apay ko mga orayan na kay. Ay, aldawan, ngamsan ka pa'y anakalutaw. Amangan no agpungtot ti asawam, anaggapo ijay talawn. Mala, agawid kan. Apay ngayon ka pa'y laimbando kadagiti kaaruba, asa anak pa'y anak kabayad iti utang ko alusyon, manang mayla. Kasanumat nga man, Donata. Pinaumay ko pa yan nilakay ko ijabalayaw. Tapno singiran na ka, ngumpulos nga awan timbayad mo. Ay naman ang mayla, saan pa'y nga nagsweldo dya anak ko iti pagtrap-trabahuan na apakanan iti Manila. Sa maysa, nagbasit ti sweldo na. Ay katimbagam ko madayta kanyak idi ta saan ka pinautangan. Kat no si kamot lang, tinangibaga nga utangag ti lotion. Ay oray pa'y, isong agbayad kan, takasapula kong ti kwarta. Mangiremedyo akpay lang iti pagbayad ko manang. Imayak lang nakisarita kan ka. Anya? Di ka madanagan manang mayla. Bayadak ti utang ko kan ka. Oh, teroy, nakadalos akong dito'y balay ha. Awan ti agwarwara, tadda may asa nga ilay. Uy. Nay, apay akas ta tilangam. Masakit ka kaday, ha? Un nga rod. Nagsakit tintero abagik. Na, katangan nakman iti tumarang nga agas para iti gurigor. Anya, ay sausyak masangot ti mapan gumatang. Kan panagkita, kan kabaelampay matimag na mapan gumatang iti agas. Anya? Ay nateraw, saan ka pa'y amatay iti day sakit mo? Sus. Sakto pa'y, masakitak mo, ngumjak ikaskaso. Agpada talaang nga darikrik na na. Unay kamutin, Mayla. Sa anak nagpampambar. Talaga, jak may garawan himbag tibagi. Oh! Wat-watam nga min tibagim. Na. Tulungam tibagim tapno saan kang agsakit. Adaw, ti aramidak ita. Iso adinak singaon. Mawatam, ah? Ay namayla. Nasabat ko jay paraangan ni Gustilaw ni Tiraw. Ingka gumaan na tinapan gimatang iti tumaran na. Una nang, ay imbes ko maasi katimapan, tasaan ka masakay. Kaasi mat di asawam. Adda ngamin inuray ko abisitak nanang. Nagordera kadagiti ilakok abang banglaw, kanda dumapay a cosmetics. Ay, sumat lagayam adaga daw dagiti bangbanglo anakaparabaw iti lamisaan. Una nang, ginastusak data. Iti kasta, sa anak ama ibusan iti stock. Nagaduda ita. Amangan no saan mo amay lako amain. Naglaingak to pa'y ngaglako. Sigurado ama ipaibus ko dagita. Ingatang ko amin ti puunak kadagita cosmetics. Ala, si Kalata ti makamaw. Apay gayam nga imay kayo dito balay, nanang? Ay, di magasak lang. Nagapuak ijay balay daman daw. Anyang iti narami joy. Nagpakanda. Pinarti ni man daw jay may sa baboy na. Anya?
Simangpot ni bakit na. Kan blessing moten ajay natarimaan ako sinada. Oho, pasikat nga rod ano kasta. Anya, Kusina laang anatarimaan, ag partida pa iti babay. Anya kumangay, no simangpat di asawa na. Anya kumakanyak. Tiroy, aging kaasan ka pa nagimbag. Umyan kalata dito'y balay. Tadi na kamot as-asikasuan ni may lang asawam. Awan, tatang. Ay talaga, jak magustuhan ti ugali ni Mayla. Ag dinamag dito'y lugar tayo, ama nagtagibas sit ken chismusa. Tatang. Nang runa tagtagibas sitan na ni Mandaw. Nagsaya ato pa'y dadya tao. Awan ti may bagakan kwa na. Isupay Si kanto pa'y nga asawa na kat di na pa'y amo nga si kaswain. Imbes kumangad da ka ita iti balay yung agpapaimbag. Agam adda kamat dito'y balay mi kininanang mau. Ay, paspasinsya klatan ti asawa ka, tatang. Ay talaga kasta ti aramid daw. Liklik am langin ti asawam aman nanaw kan managkagibasay. Imbag paikan ka manong Mando. Simmayaatan ti biyagyo a pamilya. Saan mo't ading Donata? Anyasan manong. Nakapatakder kan iti sari-sari storyo. Saan kan nga agparikot ang mapan umutang iti kwarta kan ni Manang Mayla. Nalaing lang amin nga gurnong ni bakit. Kabayatan ti pa nagtrabaho na di balasiw tao. Iso nga, ada mo ba si Turnong May? Nagsublimanan iti abroad ni bakit mo, Manong Mando? Wen, ading Donata. Ay, no siyak to ti umutang iti tersenam. Pautangan nak Ay katwa na. Day talaga ayang. Ay na, agyaman nak Manong Mando. Ngam, di ka madanagan. Tamok ti agbayan. Sika talaga. Nasingpet kamot ngamin Manong. Isaan nasaya at matan ti biyagyo. Nakagatang ka pa yan iti tarak ninyo ababoy. Ha? Saan akas ka ni Manang Mayla? Makautang ka la iti basit. Singiran na kan adagos. Diyak kaya ti ugali na. Diyak matan gumatang iti lako na bangbanglo. Kan uray dagiti suki na agagayam ko. Saan damatan amapan gumatgatang kan kwa na? Nay, apayakas ta tilaga, Mayla. Itaman pa'y anaulimak dito yung nagtibalay. Apay ngay teroy. Pimanaw samot amin ng asuki. Ha? Awan mo tantiagatang kadagiti lakok abang banglaw. Ano niya? Sapay ginulpik ti gimatang kadagiti cosmetics. Pulos asaan pa'y anagaraw wano nagatang. Awan kat nga tat kwartada. Dantulat na gumatangking ka. Imbag pa'y ni Mandaw. Talaga do timapan gumatang iti tersena da. Ay, kwa, nalakang mintila ko na, kan amo na ti makibagay kadagiti customer. Ha? Makunak ka mini grocery ti pagtagilakwan na, ta kompleto dagiti magatang. Nalaing da ngagplano nga kasawa. Teron. Hindi, nakakaasi ang mapan umutang iti paggatang da iti bagas da, wino anyapay dita. Ita, nagmayatan ti biyag da, sika. Pero kasanupay ngay dagiti tagilakaw. Ay, no talagang awan ti umay gumatang ken ka. Nyapay ngay. Pagdigos mo lang di bangbanglutan mo daras may boss. Teroy, luklukon na ka di ha? Si kamot, di ka lang maangawin. Dahil ti bagaking kamay lang. Diyay tinagtagibasit mo ha tao. Ha? Nagmayaten ti negosyo na. Tay kuna na nga rodain, nya? Ay, tay pagsasao. Di mo maibabati tao, anak pa kumbaba. Kasta la tibiyag, bakal. Awanin ti pangalaak iti pagpunak. Nalugi akon kadagiti in-order ko nakadado ang cosmetics. Kit anya hitaramitin ta. Nalpasin. Inuran oras talangan agbangbang lubakit. Ken aglusyon tap mo maibusen tilakom. Anya! Jakmutan makit-kita ni Mayla nga umar-arubayan, Teroy. Napanan ka di ti asawam. Sa napimanaw,
Adalang iti balay. Anya? Mabain armuar. Di na kay tagparang kadagiti tao. Ay, amuklatan ano apay akas ti asawam ita, Teroy. Kasanumat nga main. Adaw dagiti karuba a pinaspasakitan wenno inchis-chismis na. Kang runaan ditan ni Mando. Dayta nga rod kat tatang. Tinagibasit na iti ni Mando. Oh, anya nga ita. Mababainin. Polos asa narumrumar. Ha? Tipay ayan ng adat, nalugin ti negosyo na. Anya? Awanin ti umay gumatang kadagiti tagilako na abang-banglo kadalusyon. Ay talagang awanin ti umay gumatang ken kuana. Tado matila ko ni Mando ijay istor na abang banglaw ken daddo mapay apagpapintas. Tang, ada ko maibagak. Anya dayta. Agpagapas sa kintun bigat. Parikot ko ti panangdan kadagiti aggapas. Ay, umutang ka kanya. Anya nga iti kwarta ka may pautang ka. Kat gimatang ako iti pagabono kadagiti mula kanat natag. Ay, pagutangak nga tan. Uray, bayadak mo lang adagos no makaapit na tao. Padasam ti mapan kiniman daw. Ha? Patsa ka pautangan na kadayjay. Tawan mo tinagbalin asusik yu adwa. Mabainak ng padasa ka. Bareng pautangan nak. Kore kasyetin aramid ni may lakin kwa na. Mala, mapankan. Agam imbaga no adamat igatang yu iti kanen yu ita. Awan nga rodeng. Awan pa'y masidan tatang. Gutla ti kamote. Isaw-saw lang ti soy. Ti sutadda. So akas taunay ti kusilap kanyak ni Mayla. Aga anus anusan na ti adda. Tinapatag adda kanen yaw. Ni, si Kamat man daw. Uwan, Mayla. Ada ni pare Teroy. Ay, pare man daw. Pare. Pasensya ka na. Awanak ita iji balay. Imbaga ti anak ko, nga umay kakano umut-utang iti kwarta. On pare. Kababin pa din. Sikapay ti manlati on. Umul ka pare. Ay saanan pare. Idagas ko lang ti utangam kanyak. Ha? Idagas ko, tani, mapaanak pa ilangin di daya. Mando, pasensya kan kanyak Nagsingpot ka akaro ba? Ay na, Marimayla, di mon panunutan day jay. Tanalipat akon. Ha? Agyamanak ano kasta, Mando? Agkakaaro ba tayo? Iso arumbang agsisinaranay tayo. No, anyaman da kanyak. San ko nga yimot kadagiti agkasapulan. Iso nga awan ti rumbang apagdanagam. Titan gagayem tinaggibusan ti pakasaritan tayo ita. Anaadaw iti pagsasao ako nana. Di mo maibabati tao, anapakumbaba. Tampok dito'y programa tayo. Kastalatibiyag! Litaw. Apay day talistaam. Itay pay amat-matmatam Laglagi pakman, dagitay gagayam ko asinagutak, di nagkasangay dananang. Ay nalito. Agsaysayang ka lang iti kwarta iti dayta nga aramidam. Tunggal adag kasangay nga mamam. Sagutam. Nanang, aramidak ti kastoy. Tapno inton siyak mati agkasangay. Wano agkalaysa. Di sakto mati sagutan dagiti sinagutak. Anya. Patsyak nanang. Adun to mati agirigalo kanyak. Tadumat dagiti sinagutak. Ay, no inggatang mo kuma iti baro apan talon mo dagiti igat-gatang mo iti sagsagaw. Ada kumamot baro apan talon mo ita. Uray sa anak pa gumatang iti kawas ko ita, nanang. Agrigalo ak pa'y kadagiti gagayim ko. Ay, sige. Makamu ka iti day tangar aramidam. Makamu ka. Di ka madanagan, Peter. Mangtedak tumat iti isagot ko kada kayo. Inton agkalay sa kayo iti kaayan-ayat mo. Agyaman akno kastalito. Nagsingpot ka tao. Naparabor ka. Talaga kasta gayem. Adaman gayam damagak kan kalito. Anya day ta?
Pudno ka diyan da kayon ka ni Mirsay. Di kahit ko sawon. Kaayan-ayat mo ka din? Ay sus, naudi kay ti damag, Peter. Agmay sa nga bulan na kaya nayat ko ni Marsay. Kat kano nga iti long table? Mabayag pa itilong table, pare. Agad adal pa ilangat ni Marsay. Ang nakasagana nga aguray. Pasiga dagiti ngingina nasagot ti gatgatangin nilito. Para ka dagiti agkasangay, agagayim na. Ay, wenla kay. Mas daawak tama nagisagot dayjay aputot mo. Sayang dagiti kwarta na. Una, ngam di pa'y makagatang iti baro akaus na. Ultimo underwear nila kuma. Oh. Sa bagay, awan bibiyang ta iti kayat ng aramidan. Ta kwarta na matigat gatang na. Wen, agpeso nagagat amanggag. Napintas si trabaho na igi munisipyo. Kabailan na ti gumatang iti kayat na. Ay tidakas na. Ultimo ti bagina. Di na pa yan may gatangan iti baro apagan anay na. Isupay Awan kaya madapapanak bakit. Ay maluman. Rumor ka pailaang. Mapanak iti balay da pari sa tur. Inak tumulong agparti iti baboy. Napay. Anya ti ipartsanda iti baboy. Nalipata mo nakalay sa dabuhit ken ana. Ay, no kasta, mga sawan tay baro ni Sator. Ay kapilitan nga sawaan na ani ana. Ta nakargaan mo teng. Ay nasikugan nga rod ni Buyit ni Ana. Wen nga rod. Sambutin datag kalesa ta sampay amadlaw ti tiyan ni ana. Ay, unay na talaga ti panawan lakay. Umunaitan ti panagsikog nga miti kasar. Oh, salbag kit day. Iso mapan kanto makibuda. Kita ang kanto ni Jay tay naktumulong agparti ti baboy. Ay, mabiit laeng. Oh, ngapay? Mangitugot kay ti silupen wenno supot. Nay, apay da kita? Ay, kat mangidulin kay ti karni ti baboy Imbagla asidaan dito'y balay. Anya? Kaadwang ti mangidulin. Iyadubok to tapno mabayag nga madadaol. Ano kasta? Mangisagot ka manayin kadabuyit kan ana si Kalitaw. Wentatang. No, kaano lang nga sinagutam ni Ana. Iti panagkasangay na. Ita kalay sana kin buhit, sagutam manay. Tatang, di ka di madanagan. Kadan tulat ta sukat, dagiti inregregalo. Ay, Kanya, sumurot ka kanya. Sa dino, tatang? Ija likudan ti balay da sa tor. At dahil lembang ko akar ni ti babaw. Anya? Insupot ko. Ken kinalubak iti karton. Tapno sanda makita. Iluto ka nun ni Nanang Mau. Tatang, di kayo lamabay ni tinaramid yo. Kanya kumati pagbaynak. Kat sanda mo't nakita tinlembang ka. At damat igatang tayo ti karni ti baboy, ano kaya tayo? Sa bali lang ti katanga ma. Sa bali mo tinlembang ko akar ni ti baboy. Mala, sumurot ka kanyak, ta iawid mo. Ay, saan tatang? Da kayo ti mangyawid no kaya siya? Jack kaya ta siyak ti mangyawid. Period. Ay, nalito. Nakasango ka man ni ti kalendaryo. Anyaya ti bilbilangem dita. Umadanin ti kasangay ka nanang ka Adun tumatan ti mahawat ka regalo. Manipod ka dagiti gagayim ka Ay, namnamaem nga ron adagiti rinigaluam kat mangisagot damat kan ka. Siyempre matananang. Apay, di dala mabayinan kanyak no saan dang agregalo? Ay, ingkakat manganan. Nakaluto akon. Anya ti linuto yu asida, nanang. Ay na, mabisinak matan. Tay inadubok akar ni ti baboy ngayon nalan ni tatang mo ijay kasaran. Anya? Sa anak unay anak kapangan ijay. Tama ba inak mo ta makipakita iti panangan ko. Anya ko matikabain nyo iti mangan, nanang? Ay, pamsakak ngamin ti agisubo iti makan anak ko. Ngam nagadumot amat at tinakakita kanyak. Iso ama ba inak mo Ay sana balay. Tadamot karni nga inlumag ni tatang mo. Ay, una yun ti ugali wakas tananang.
Agbain kayo kumamay. Mangibabain kayo. Mersey. Naragsa ka kasangay mo, Mersey. At iti regalo. Ay, agyaman aklito. Ay, nagdakkel mo ti karton ti sagot mo kanyak. Anya nga daytoy. Secret. Lukatam to, ayon to nawanan dagiti bisitam. Talaga sa anak ama pukpukawan iti sagot lito. Tunggal kasangay ko, adalat ta maitid mo. Napatag ka ngamin kanyak, Mercy. Ay, ayatan ka unay. Kasta akmat kan ka. Happy birthday, Mercy. Nagbalinto ang manugang ko. Ay, lito, ni tatang mo. Nabarta. At damot gayam ni tatang dito eh. Kat nabartag pa eh. Rita, Mercy, masidig kayo mga kanyak ta. Aday baga. Di mo ikaskaso ni tatang ko, Mercy. Nabartag na ita. Kadwa na ni tatang ko ang naginom di talikudan ti balay. Dayjay ni tatang. Nagsala-sala ng awan mat titukar. Ay, mangibabay na talaga. Ay lakay, magibabain ka kanoy jayan da Mercy anak kasangay idi malam kalman. Nagkurabay. Nagsalak mo't lang igisangot ti balay da Mercy nga agbalinto ang manugang ta, mangibabay na. Ay, wan! Ngam di mo labsan tanakababain nga rod ka dagiti tao. Kaskasong dagita. Awon gayam, adamanin agkalaysa diti lugar tayo. Asinaw? Da Peter kan floor. Ay nasinga dagayam nilito dayjay a Peter. Nalabit. Ay sagutan namanin amumutin. Tatang! Tatang! Rumwarak! Amo kon, no sa dino ti papanam. Tatang. Mapan ka gumatang iti iregalom ka da Peter kan floor. Siyempre tatang. Ay na, lito. Day talatan ti sapsapulam. Gatang ka, gatang iti regalo. Addan to sukat na kunak manen. Mala, mapangkan iti papadam. Mapanak mo tin iti balay da Peter. Ops! Mabit lang, tatang. Kapay ba din? Ni. Nagsakit man hindi pa ng kusilap mo kanyak. Tatang. Numapan kayo tumulong agparti iti baboy. Pangaasiyo tadi kay mangilambang iti karne. Nakababay numaduktalan da kayo. Amukon ti ugali tatang. Isu adiyo aramidan tikas iti aramidan nyo iti kalabas. Di kay agilambang iti karne. Nasyak tumat nga iti agkasangay manong lito. Adan tumat nga ta iregalom kanya. Kat siyempre mat Joy. Mangnamnama ka. Ilistak ti aldaw ti panagkasangay mo. Tapno jak malipatan. Ay na, talaga anasingpad ka manong lito. Agdinamag tiki naman agregalom. Wen Joy, basta adalakit de. Agregalo Manong lito, kaano mat nga iti kalay sayo kin ni Manang Mercy. Mabayag pa yung mapasamak da ita, Joy. Nagadungaminan tinagkalay sa diti lugar tayo. Kuna dagiti daduma, naudi ka kanon ang mga sawa. Dahil nga ruti bagbaga dagiti karuba kanyak. At dalat na kuminto da. Asawa amkit din ni Manang Mercy. Ang mga nuadan to sa bali alalaki ang makasirpat kan kuana. Agtalakak unay kini Mercy, Joy. Ay ayatan na kday, Joy. Saan ko maamasair tirik nam iti imbagak Manong lito? Saan ka masair? Di ka madanagan. Ang papanam gayam. Mapanak ije balay damanong Peter. May saak kadagiti abay ti kasar. Kastaya. Ay kat nasayat nga raw dating ko. Mala. Agpatuloy akmatan. Tayo nakgumatang iti irigalo kadagiti agkalaysa. Agyaman iti regalom lito. Si kamutan ti kadakkelan iti sagot. Nasingit nga gayam, Peter. Isuarumbang lang asagutan ka iti kalkalikagumam. Nagaduay bisita. Ura dagiti sana naayaban. Kat imay da. Kasta lati biyag, Peter. Di ko natang arudan, naglapayag ti daga. Agdinamag dito yung lugar tayo, ti mapasamak akalay sa. Ala, panawan ka pa'y gayam ha.
Asikaswag pa dagiti may bisita. Jakmatan makita ni bakit mo? Sa dino ti ayan na? Ay na, makumikom ang makisarsarita ka dagiti gagayim na, pare. Kastagayam. Ala, sangwag pa dagiti bisita. Agsarsarok ikay nga turong dito ayantan ni tatang mo, Lito. Ay, nabartok man nga tan. Dayjay, nagturong iti balay Dakardo. Ay, saan na naglayon dito ayanta? Kunakon kat amapan manen aginom ni tatang. Madlaw nga day igpilan ng harak. Ay, baybay amlatan na ni tatang mo. Uray no agbartag, tasaan mo't ngagdangran. Maturugan no kasya na bartukan. Awan gayam nanang. Umadanin ti kasangay ko. Adulakit iti bisita nga umay. Ay, adalakit di may sagana anak ko. Sana parikot dayta. Kisayak tayo urnong ko iti bangko, nanang. Agparti tayo man iti dua ababoy. Ay, nagadon ti maparte. Ay, sayang ti palamot mo iti saan nakabkabagyan, anak ko. Nanang, sana parikot dayta. Napatag kanyak ti kasangay ko. Kababayin mo't kadag iti nabaga ako no basit lang ti maisagana. Mala, makamu ka nga rod. Total, kwarta mo't ti maigatang iti baboy kan Ricardo. Awisek to amin asinagutak nanang. Iti kasta, addan to mo't irigalo da kanyak. Ala, wunon anak ko. Sigurado nga dun to arigalo ti maawat ko nanang. Sigurado da ita. Bakay, jak kayatan tuminaom iti arak. Apay matanay bagam ti kasta na kay. Awan ba't nga minin ti maigatang ko? Iswa jak pala kayat ti aginom. Anya. Ayan nilitaw. Ay, napan ije bangko. Mangirwar ka no iti kwartana. Ay sos, apag iso. Dumawat akto iti igatang ko iti tenggadan. No, ikan na ka. Na, apay kumadinak ikan, ket amanak mait. Maramat ti kwarta nga irwar na iti bangko para iti kasangay na. Dua ka no ababoy iti maparte. Anya, dua baboy. Nagadon. Day tamot ti bagakken kwa na. Kunana nga ado ka no ti umay abisita na. Ay, sayang lang ti kwarta ng igatang na. Iti may sagana. Ay, kabaybay amlatan na. Tay somot ti pagayatan na. Namnamaan na dagiti maisagot mat ngamin kan kwa na. Ay na, managregalo da yung anak ta. Ngam no datatiag kasangay. Awan pa itag na. Dagiti lang mat ngamin amam mo na kan gagayam na ti sagsagutan na. Makapaluksaw. Ay rumarakit di. Inak gumatang iti soft drinks, iti tersina. Kayat ko ti malamiisan. Tani, nagdaga ang ti panawin. Ato iti imbitasyon ko kada kayong agasawa, Peter. Nubigat gayam ti kasangay mo, gayam. Wan gayam. Ketne, namnamag ti kadayo Wen, di ka madanagan gayam. Awisak tumutan, dagiti kakabagyan ni bagay. Sana parikot da ita, tadumat ti sagana. Talaga bastante ka gayam. San ka maawanan iti kwarta? Si kamat gayam. Amawa na anak lata. Angam napatag namin ti kasangay ka. So gumasto sa kaon. Amon gayam, sana ko nagbayag. Iwaras ko pa iti imbitasyon ko kadagiti gagayam tayo. Lito, nawarasam ka di amin ang dagiti sinagsagutam ide. Wananang, ket namnamaag nga adunto ti agsang patabisita. Kang runaan nga adunto ti regalo da kanyak. Ay, talaga na usum ka iti sagot. Siyempre mata, amuyo daytan idi pailaeng. Ubingak paila ide, pag-aayat konti masagutan. Ala, nabagaak matan dagiti kaaro ba mabalin at tumulong nga agluto. Ay nasaya at launay nanang. Naawagak matan da ulitag mo nga day jay away. Umay damot. Nasaya ta. Uray dagiti gagayam yun nanang. Awisan nyo matidan. Ay nalito. Uray saan ko abagaan dagiti gagayam ko. Umay dagi jay.
Sa nga pamilyada nga umay iti kasangay mo. Unay, nagadwa bisita ba kag? Matukol sa amat ti aklaw. Kurang ti sagana. Ay, agasan. Kaslamot na nagkalay sa nilito. Nagado ti pakanan na sa nakabkabagyan. Ayan nilitaw. Padpadaanan na dagiti umay abisita na. Aya. Ada ko maarak. Ay, arak manentiad da dita panunot mo. Apay, di ka maumumang agitang tanga di tibasaw nga darak na. Saan? Nagmayat tupay. Day jayan nilitaw. Ay, saan mo ta makatal na? Pumanag na. Nay, kaslamot aborido ti anak mo. Ay, apay nga ta. Asit gamban kit day. Amangan mo adalang sapsapulin na. Ay, aguray ka. Si Mangputmut gaya mo dagiti urayan na bisita na. Apay nga ro, dakas la aborido. Anya ka din ti mapaspas sa amakin kwa na. Nanang, apay nga awan mo ti makitak nga isagod na kanya. Ado ti sinagsagutak iti. Awan mo ti agisagot kanya kita. Ay, nalabit nga awan ti may gatang da iti regalo daken ka. Ay, sana babalinda ito, nanang. Naggasgastusak ka po iti regalo kadakwada. Ita, umay dalamangan. Ay, agawid ang dagiti daduna nga mawan imbati da regalo. Ay, lito. Nakalista dito ilistag dagiti rumbang nga giregalo mat kanyak. Ay, saan mo ang mapilit ida anak? Sana babalay! Ha? Isardin yung tagiwaras iti makan! Ha? Awan pa'y serserbiyo sinagsagutak! Tawan ti isagot yung kanyang kita kasangay ko! Agawid kayo! Anak ka! Ay, aktal na ka ko na. Tsakla ko na nagregalo ka na kayo! Ay, anak! Awan mat serserbiyo agagayan! Ay, husto! Rito! Kababain ka nagiti bisita! Hindi na kayo tinagkasangay! Nagkalaysa! Sinagsagutan kayo! Itatasap mo tiyang kasangay! Awan ba na natin dyan? Awan serserbiyo! Ay, matan! Ay, anak ko. Una yan tinapasamak. Pulos nga awan tinaawat mo a regalo. Manipod ka dagiti sinagutam ide. Uray may salaeng kuma. Tay kunada nga rudeng. Kasta la ti biyag. San anam namaen. Ti maisukat iti naited. Tatang? Nasakit tinagam ko, itinaramid dagiti sinagsagutak ide. Ay, lito anak ko. Nalabos nga binti naramid mo. Sinagutam amin agagayam mo kan amam. Supay Naibusan ti kwartak. Impakan ko laang ngawan mo ti serservina. Husto ti imbagan ni tatang mo. Nasaysaya at timangitad iti sagot. Nga awan tinamnamaam makasukat na. Kastala ti biyag, anak ko. Subay, inted mo lang kumakanya kung ti kwata gatang ko iti arak, di nabarte kakpay. Anay ko. Pay ngagtapis ka ngay bakit? Ay, day tala arak mo ti bagbagam. Agparparikot lang arudan ti anak mo. Tatang, nanang, agbababawiak iti nararamid ko. Agbababawiak. Ngawanan ti maramidak tanalpasan. Awanan. Ditan gagayem tinaggibusan ti pakasaritaan tayo ita, anaadaw iti pagsasao akunana. Nasaysaya ti mangted iti sagot nga awan namnamaan na akasukat. Tampok ditoy programa tayo. Kas tala ti biyag!